Nyakomase and last 2 weeks ana ye di san komo ise emrantie e wo ho se aban eso oba be reclamation ana mrantie no ye no mo kasa wa ha omo se o dabi munyama yan be ye ana ye ne abrantie ba ko di nkomo ho na so leader na so wasidan ni bi wo no ha be si bi wo Kumase ha no na omo abetimi aye na busia bacha obra Facebook page Akoma 87.9 reporter a free hoba eneno ano pay videos amahu no ja debi she ejana manfo aso wo kwan finfi o maso ja benkum nko ni fam ma hwa abrantie nani hu ntina atwetwe chese ana mantie na ama cars we wa kire cars e ba nyina na stop it when nyina stop it tie Manso enra me oho na me tie Manso enra me oho na me na ye ni ba bia etu ani fili a e banti ye hwese ebi mu dimirika no mu de omu ho fi no omu ho atete e dimirika se asoja so na ba ho no omu pam wo omu na tu omu toto no na me say nti sa etu na atoto ni nyina ye soja na atoto tuo no ana mo se ai etu omu dimirika nti ye hwa se ye me ba ko bi me fra no me fra na se wo dimirika enya asem pitonti no o ka se ma katikwa no ye dimirika soja so na dwa aguye so wo ye dimirika panti katikwa no ene na ayam hihie ye ti ani mu hanom no ye behu se etuo ne toto anya bonte so hanom nyina anya asem toto mo toto ne popo ti ma ye dimirika me se me dimirika ka me mani nyina so mo nkodem because se ne no mo ti bi tutuo no na ano oden enti wo make sure say wo gina hanom a wa hwe ya asem be si me fan se be 11 to 12 ni mo ade ko na asase a na o mo atoto sa atuo no enti ani Amerika de ne kura yi mo emu ye menya ma amatuo ne kura kan ebi mo amoma bubia nkasa ba kokura de na me na me komi emia no ma me na obekasa ne ba no me kura me komi emia no sofo no won ka mo ono ne na ne ya enti wo mo so ntum lika so e kwa de bia koto ade timi wa ne se tuo ne kan no mo tutu tuo ne kan no oha na me hu hwe biem na me kokko ma nti o mo de me kwa akosiso na mo koye ma me hu video e be se na mo so mo na kan si be tu mo na uzu se di ntina o mo yes am ti galam se ni ntia na uti ba cho de na ki ka ba chan o ti na o ka tira ban mu pe ni for the Enra timi kroma ni galam se ni bi ni nim de apostle timi pie ye no e ko fu moto ne na etu oni kan me enti no me se amba mpani fo se o mon se me se o ma njai je mo ye eti dua nim na wo musu ma fe ne ya ti ya mpene se wo ma nyina wa na se so mo ye ne kro wo mu nkwa no mbedua de ya mpene me ma no asoso ba ko so fring kai adubia ba wo ma kire ko mu ku no ana obi bon se wo ye sofo ama wo mu de asoja 49 wo ma bu me bana mo na ye mere wo san so kura so no wo hwagum wo san so ye ya no wo san so na ha so ye operation wo so ndo be digala no de odidi se me bana da kro ba akoso me zo minisi ka me de ne ko me ma miensa wo ma tutuo amebia ye amebia ka wo mo enti me sra jo mama wo ma Nyankoma si kro dua ni mo nyina soja fo mpa ni fo bi mra se anso so no mo tweko ya wo ma sa abata wo mu bedi obi obesi da ade so bia wo mu beku no enti me sra jo mama nya o ma na jo mama na na yi asoja fo nzu edim ba bia okay de wo mu ni se asem na ehu na mahu se o ma soja che sa de ni si nra o enra na asem ni si ye this is dangerous. Na assembly member na no ye ne di nkomo yi ye friend of Steven Nsia Kese oye Manso kumpese assembly member bema mache ayo so minia na na dia na kwaso a de me hero Facebook ndo me kra de me yemashimi o adai no assembly member bo mama ne e dia na kwaso ho onu de kwaso wo kumbese repair we say ni kro ba ko Nyakomase de say am say by last week menemo edin komo kakra e wo kasie so
na me fata ezo nsantia wo tiefo nyina na asa de kan say ho na aba man ata say won kata Nyakomase enza se be 500 acres so na in Asia Menu 7 jina ye mame mesra na nkomo we hia me papa ehia me papa ba cho jina ye mame wade metonka pa aha me so metonka to aso mame entina akwakoba se wo se contract finish na mo tire community na so Dabi nsia 7 ade no moame online no moame kra baby a wugina no movie free ho mame ko wanim kakra hello aha when you want me ai yem ko wanim mame ntio entina akoba se e was a contractor na church no mo chire community no say na aban de a che no nsa se o ma meye wo kudu ani and said na mo tuni nyina ntimi amaso ebe ne na otwie ni na kakẹ kọbẹ na otwie ni Nyakomase kro no e wo hon ma no mu se contractor no de mfidi aba se oba be se dwumadi na se di enam sa no youth no so ama no kwan se on state ne procedure na se dwumadi a oba ba be die no ekofa wontwontwi e bae e ma ebrei asojafo a aban na ti won se wo mo stop galamsey no omo so ebe bo contractor no ma omo ne community no nya wantawa be kase ntawantawa ne yeden because na no catch me say o catch me ni matie for say community engagement mo pese wo mo ye na nka obi ate ne ho ase esa na aka na no ntawantawa ne yeden ntawantawa sem na wo kan as you see community engagement na maso anti contractor no everyone say what the force na ade na opese wo ye no sese no because obi a wa obi krom bitu mo it sad was kro no and is no ma we nyina ntimi amaso was wo chere no memo makro no no ntimi amaso and the obiti ane so wakofa machines no wode eba be sati adwuma no eno nso na youth no nso enya wo honte ase a omo so stop contractor no adwuma a oba be die no enti meba o tino enti amrantia no abana ti won se so omo stop galamsey no the contractor no so flare omo buy ano na ekoko fa sa enti omrantia no na asojai ba jo se omrantia no na asojai omo na sojai mante no na soja sesei omo se denti say you can say community engagement na ama so no na ekuro no ntia se ya agofa we na aba na no say wonte ho ase a ye soja block kwan the moment we yes up and because enye ayi contractor na cars nkwan na kwan so nju some soja you see the point here is that kwan cry quota kwan quota la ye di soja wo so and me na nsane na assembly seat ano me na me wo baabi enti me seat ano ja assembly member bibi say wontimi entenda me bo an se me ko hon mo me kura me kokodu hon mo no community no attack me a imputo bike a me de ko no ye tutu petrol agu hu a chese omo moto no nye empenifo me nse bi a etwitwa je me anka no ko ni me nso nka me mfa me ho tototo kura na assembly member on crofo yi almost no they are not ready for any engagement almost the engagement bi ani ho omope omo abey omade aban no emfa nnua ne mra no omo anya omade engagement bi ani ho they are not ready for any engagement be convince omo say e wo say omo agya de ma contractor na oba be adwuma na oba be ye we are where nti eside na aka say engagement na nkoso because omo ka so omo pay engagement so far the me ehwe ni mo say engagement because obi aya we say aban no wotu galamsey so sa ndi say aban say wakata asaze so a yebu hwan na bit na top aban say ma on kata asaze so ba say no no mo ye de ekosu de che say omo sa de no no mo ye
yeah endorse say e betututu ama obi epra eno meba bebusa ho say but approach amrantie e dey handle this issue ade a enso ye questionable also it me question because almost all pay engagement ni mo eba ebebo because amrantie no the omo ye sese no kire say wenya baby kakra say ontimi nsi aban ne kwan say ma on katansa ase no so bet onya baby kakra o de be community man na eno no betimi support krono kakra asi say ebia obekata ensase no so enyina be 500 acres no mega say kwa no obi ko baby a nimfuo na de wo ho no ndi say ye ga say ye kata so nyina eno so be ha krono kakra and dida omo ye say ni nyina agina engagement no yenye engagement no na yen say contractor no yen fanto aban anim say o man baby kakra yen fanye community mining into who assembly member no who ankasa only contractor no commodity say engagement no mo be pre say do mo prayer who na assembly member represent to Crawford at that local level and then who ankasa commodity be na cost between who any contractor no because last week here kasa no me catch was contractor no ya frɛ no e wo say enka wo sia o man no but enam the cause say no contractor no so ebohu kakra say eba kuro no so woni community no ba be engagement so asa no na basa wo assembly member no ne idea the committee no mo na also facilitate because contractor no be adwuma ne say assembly member o pese eniema koyi a say hu na abo contractor no any community no sa engagement mo na mo facilitate into their assurance and na wo dia ma contractor na ama omae one man assurance be say ma wonsuro oba obi anya ne hwe and also oma so far say contractor no ba kuro mu say one community no ba be engagement engagement ye ne this nyina betem binti menyi ni say bibi sa betem say obi ko attack contractor na na say bibi etisa and I know the other ma say contractor na ready say one e be engage a obi ani ni problem wo me beside this question because we are assembly member contractor na catch us say onye ready for engagement ana the first time I no yes you cannot say ngita nye ni di ngita ho no the last Sunday na oba no ni ukara na wase ni say engagement no I want to nyama no na you cannot say you didn't to edi say nkomo no so now when you me question now me say wa catch us say onye ready for engagement ana wa catch you. So far, contractor no can say onye ready for engagement. Be 3 days today, any military men say buy any contractor ni nyina esia wo. E cannot say. This is office e Manso de bia Manso South. Na ye ka ko si say nka contractor no ne ekuro ni nyina ma mesia. But military men say buy no one commander no asem o kan ni say ono de obe start adwuma no. Adwuma na e de ase nsa na obe start obega ide contract na mana sati adwuma no na se obi ye bema ombla ho no ma me stop no and which means say ukra oba be mo adwuma no one community no enye engagement bia na wa sati there's no need say obesa ye engagement bia because adwuma di na obi cheche ma che no wa che adwuma na ewie assembly member mini 7 enkomo ayedi me manage enkomo na yedi no mpacho wo say ene bia uko shia wo no say commander no busa wo say convince no die ntia e wo say ade na wo mo ye ba bi o mu didi no na no abrantie ba ko ma me ya we say ba bi o mo wo no ye ba bi o mo wo no enye for the responsible mining the o mo ye no ye illegal or admit say ba bi o ma ko illegal mining o mo ye and I buy say or barbe kata mnano a matutu no so. So who convince me the entire was say at all costs. I was see a engagement. A man for no in our community no tea say ansana. Ya be kata de no me illegal no so a. Convince me. Who reason tea e be say e was say engagement no cost so. Convince me me tie for no pay. The entire was engagement yes senka enko so no ye community and community no as you say
because any contractor na ntena se ne na ndi nkomo a community na ekuro no certain ko wonja ba bi kakra ma fanye community man no eno ntini mba so na se no de enye contractor na adwuma o esa de no nye contractor de ama ne so mekata so enti wo per site bia ya adwuma you apply the other thing na say contractor no mom ne suffer because contractor no enye ono na se de ne se obeja asase we ama say geso adwuma ono onye minerals commission ya ma na adwuma so mra meye onye minerals commission enti accident na wo say ono mom contractor no mom eye ada na wo assembly member ni assembly no munye process e betima boa na wo ma contractor no menye na adwuma so that bibi wo ho a mo beye apply for official concession na mo ayeso adwuma de ama mo community man na munye na akwa ete say ade no illegal ya mani panel contract so mra meye mo si chinchina o maye community engagement na mo nti ase de nti ade no mo ye illegal no wo mo nti ase na obi ante ne ho ase ansa na contractor na be na adwuma me nti ase me nyasa ma take stance me nyasa but me I'm convinced because the ekosu ya eni papra yesi tu akaka nkrofo nyina no ni nyina ye se ade no ye kuro no ye hwe nka mmea kuro no ye ene ye de ne nam nche nti wo convince me a me I'm not convinced me nya sure say my tie for do na so you convinced 7 Eza tie say e be ne dey you say kuro no mu te say kuro no mu te dey asunje kakra e wo kuro no mu na me hunu say contractor no so o site a wo ye na duma nti ya asunje wo kuro no mu they on say ye kan engagement here am pay o ma nya wo ena contractor no so ye na duma ena me minim say wo ne wo unit committee no mo kra na wo say mo ye mobilization say eda say mo as mo community no ma ready contractor ne mra ana contractor ne ma mo da mo nye ready no ono so mra contractor no de atun say me hu ni say o ka so o ma ye engagement a o ma fi say de na ni nya no ne fair contractor no wa ma endi eze me see my men say no mo ba guide na wa start na adwuma ndi there's no need say one community no be engage bio enti nipa say na o mu prae nipa num na e practice o mu pra na te say so far ya titi o mo na me busa so mu pra na te say mbe say me hu ebi enan ena ebi o nso ansa abata kaka na but omo aja ya le say omo bebe fi tuo na kan ma na say nua na no mo sesa na titi omo me so say etuo obey sure say etuo na ada omo hospital wan ko bi so for one say medin kan ka say me attack me nti ama cannot say atisem ene ade na me but me many who videos are omode asend me say me say ya pasa e bi nan ho ne omo ensan the ekro na nkasa ne sa nkomo na me ni udi kra de me take information from you because the other man no you are not too sure as an assembly member onye too sure nti me sure say the make no because no but we see atisem wa kasa wa kan atum say atisem na wo kan bi ena me wa pictures e wa me phone so say videos no kra de ye hwe bi wa ha o ye hwe bi yenso ye hwe bi o Facebook ha anti mi na mi busa se tuo ana nnua no a omo sesa ye omo de ye adwuma no na aye omo saa eno na mpese me ti ase tuo angasa di so ya fo na ana abo nkrofo tu tuo na omo to ye no bi na e kan wo report about how no tuo no omo to ne say so omo to afa nipa nim de e be kan nka no ana say ye one shot na no mo ma kan bi Manso because you are canipa de say you penny per more a 20 min canipa what about this year man here yeah the princess about this year day and why from another kind of day and why so far you go so yes say na this year say e be for na nia baba be say won a paper enti
one kasa the chronic there from another kind of opinion unko also also my the attack open you know community for no attack one I say yeah community attack me because is a community in you so one say dey na ye na contractor ni ko hu ko ni pen for no community no again say ye na ya kwa kofa enipa se won mo amekata won mo ensa ase o modidi so say and me could do one on night as so bo mo de ebo me no ma fa me no ahogro so kra yeah ma Manso ya ma po me ho jata okay menu amedase